Watu wanapopanga mabaya juu yako, Mungu anapanga mema juu yako. Wanapofikiri kwa kuchimbia mashimo wa kuzamishe, wanazama wao, unapeta, unasonga mbele na Yesu. Yale yote Mungu aliyokusudia wewe uyafanye duniani, yote yatawezekana. Kwa kuwa Mungu atachunga ndoto zako. Mungu atachunga maono yako ili ufike katika makusudio ya maono yako. Maana uko duniani kwa sababu ya lengo la Mungu pekee. Si kwa ajili ya baba na mama yako au ndugu au jamaa. Ni Mungu pekee ndiye atakayefanya ufike malengo. Yale yote moyoni unayetarajia, Mungu atasimama ili hakikishe unafika malengo yako. Omba, usikate tamaa, muamini Mungu, songa mbele. Samehe, omba, kiri kwa